kelas lang ya po di Boy College te ngidi nang po Anthony usaha ne po downgrade nang po downgrade te one fight na Dubai jong ka MFN 5 ka belong po Dubai te kulai let aka sin ka balai round bayo ka jingjob wara ka nam ka jingjob hapo kan negeri jongi te bro ko kan isi bat kastet jong kami kalaya te kan no ngidap jing dokumen entang idon hakan ka ying jong Anthony bat singanya ne bang pen ka jing celebrate jongi ne po ka ying jong te ka jingjob jong ba kumno one pie yang te bat kumno ipreng buram hakan ka ying jong ba bro ki member jong ka gym bagi kum ki player belakai lang beri member ka gym te don bro ki wan lang bat ni presiden jongi te ki finance bro ki wan lang hapo kan ka ying jong Anthony mensebut lang bagi bahing bahasa baru para merjan apa kena kita bejing dokumen te takine ketin berit te akan tulang yang baru tiba omdate akan ka fight kan ka MMA te baru sport kita nak juang ke buram ke disiplin te kebesubut